umhlaba. Wathi uma eseshiya umhlaba, uma engaseka emhlabeni kwase kuba mnyama. Ngamanye amazwi ingqikithi nenjongo noma emhlabeni esikhanyisela ukuthi sikhuphe iphasika nje indaba yonke yenzeke ngamahora amathathu. Konke lokho bekwenzeka eshusha saywa ephikwe ethinselwa ngabathe bekuyizithi yona ikhubekisa ukuthi ngamahora amathathu angafinyeleli kuwo. Kodwa bokumnandi angithi siyakhumbula mhla eKhazimuliso. Siyakhumbula nini? Angithi insuku zenzilo noma uqala kwenzilo kula kwendulela isonto loKhazimuliswa kaJesu. Ngesikhathi eKhazimuliswa kwenzekani? Izinto ezintathu okukhumbulayo kwenzekani? Babonakala eKhazimula wasebonakala amadoda angathi oMose noEliya. Ngesikhathi eKhazimula sentabeni kwafika kuya amadoda amabili okungu-Eliya nobani noMose. Kambe uMose kwelele. Ngesikhathi uJesu eKhazimuliswa ufika entabeni, uJesu uMose wayemelele entabeni. uMose wayemele umthetho, uEliya wayemelele abaprofeti na. Okunye angithi ngesikhathi uJesu engakafiki abantu kunesithunzi ubaba uMdletshe akafundile kumaHebheru ukuthi sasimele kodwa sasingeyikho. Akathe uJesu meseqedile sebuyilele ehluthulelo wathi lento ebingeyikho yenzeke njani? Ayisana umsebenzi walutho. Ngakho-ke into yakho ndoda nitheni niko khona niniko ngekho. Ngakho ngesikhathi uJesu ezoqala lolu hambo kwabiza ukuthi uNkulunkulu engakalahambi ngoba uNkulunkulu kade engakaqali ukuthi engakaqali akayiboni indlela ezoyihamba. Yingakho etshela abafundi bakho ukuthi njengoba siya eJerusalema nje indodana yomuntu izonikelwa ezandleni zezoni ibulawe, kodwa ngosuku lwesithathu izovuka. Ngakho-ke entabeni kwafika uMose noEliya ababemele lezi zithunzi zomfanekiso kuyikho ukuthi umthetho obukade uzozama wehlulekile kanye nale nkonzo-ke la ebenziwa yegazi yembuzi nenkomo njani yehlulekile. Ngakho-ke wena usuzoba umpristi ozothi uma ufika awuzofika negazi lembuzi kodwa uzofika lelapho. Kodwa indlela ozoyihamba-ke uzofika igazi lakho la nansi. Ngesikhathi yalendlela ivela kwabiza ukuthi uNkulunkulu alamboze ngefu ukuze oPetro bengakhulumi bengaboni lutho belezwa. Bona bezile kukodwa ukuthi lo indodana yami engithokozile ngayo. Uma sebehla ukuthi uJesu ningatsheli muntu lokho elibonile, izindodana ivuke. Mayina lavuka bafile uvalani umlomo. Ngakho-ke waba bezomqinisa bezomtshela ukuthi le ndoda njengamanjena-ke okuthunyelwa uNkulunkulu usuzokwenza kuzothathe nje usuku amahora amathathu. Ngakho uma usukwenza usuqalile ukuthi abantu abakholwe, kodwa abantu badinga ukuba uThomas ukuthela ngani ukuthi mathiwa okholwayo noma efuyophila kubizwa ukuthi wena wenze njani intali ufe uphile ukuze bekholwa ukuthi ngempela bazophila. Hayi njengalaba bantu esibathandayo akazi ingqondo yethu, kodwa vele uma uNkulunkulu engekho engqondweni nomuntu kuba mnyama bhuqe kuye. Usukela umuzi womuntu onendletshekile the
ngoba thi umthandazo unikeza inhlanhla wazi yonke into ibiza yakiguqa ngedolo engabe phela umene ukwazi ukwenza izinto akalungiswa kwakhe aqala wekhumula inyawo lapha usuzwa konke akushoyo ngoba umuntu beshiwe uNkulunkulu kumnyama kuye awusabona lo muntu ohlupheka kangaka yiphi inhlanhla azonikeza yona kodwa uma ungesena uNkulunkulu ubona konke kusha